Tia bu ngawlan na wang ba ma taman jeng ado education minister ba imna along ai wa ado scholarship ba tani phayang bu se bu China tamnang yang bu tambu student lan awyen ado KYC update ni yang ba ngoi awai ado lan de jipawok sinang ano ado minister ai wa ado mamsa KYC update na meng lak jeng na ina KYC update na hang na meng lak na ngai bu si ka ma legeng lum hai wok tngoi sa taman na transaction na ye meng ba ngan no ngai o ngai han o han ba ang ka ma tau jeng na sa ado KYC update na meng ya o sa ado China tamna tia bu ngawlan ni su bu ba ma Delhi ma nit ba ji an pong ma pum phap bu ka da pan ma lum tngoi sa hakia phapu cham sa hakia liang ki sa yang ki atau da sokali lan na suspect na meng ba terrorist lan da suspect na meng nang sa ina Delhi ma pum phapu men suspect na sokali lan na meng bu photo lan na noma na sa screen ma ngeklak hadau lan si ngonang si ja doctor yang si nang yang boy men suspect na police lan na meng bu doctor ka da ja ngonang he nang tau koi hang temyang bai photo ma hapada suspect na siong sa meng bu yang se bu hadau China tamna lam su bu ba ngawlan na Pakistan Islamabad sa man bu nyui jing ja ma court song ma pom phapu Pakistan mo kada pan ni de ngoi sa on the spot ge liang ge se bu hadau China tamna India ma phapu ha cha ni tarik pan ni phapyang ge siang a jamno Pakistan ma phapu ba tani phapyang ge se bu hadau China tamang tani tarik pan ma cha November 2025 ni Islamabad ma ga phapyang se bu hadau chau se China tamang lum su bu ba ngawlan ma Pakistan jeng sibai yong ba tani tarik pan ma cha ni tani ewa tani hat ni ewa Pakistan no adau wang yang wang mo hoklak hoklen sibai si ngorang air force yang adau yong wong nang ngorak jeng na sa anu nyai na India yi keng bai obu town hai jeng yi khau ma adau ba yi keng lan ma okay wong nang okay tam dang ngorak jeng na sa adau Pakistan sibai yong ba okay tamyang gi sai bu adau China tamnang Police bu ba ngawlan ma India jeng Defense Minister Rajnath Singh ai wa adau Bangladesh sokali landa India bai India yimai bu pai alo country landa anu India woi balan nai Bangladesh woi balan pa ma mayang relation yimai jeng na sa Bangladesh lan na India jeng yimai bi jeng na sa adau Rajnath Singh Bangladesh jeng sokali da directly nyam sau bu haki ka mai mai raksa yong meng nyam sau ngau da meng gi se bu hadau China tamnang wok su bu ba ngawlan ma Tamil Nadu ma hadau hoinuk cheu nang bu gas cylinder hadau ke yang kem bu kari hadau ke yang payong ja ke moyang gi se yang ge yang boi mok sa lampang le yei ta yang phai ma hadau hoinuk cheu nang bu gas cylinder cha pheng cha se yong meng phapyang gi si yang gi yang boi hadau payong ba ching ha chingat chisit ta hai ma ya u cha ba yan mai sa ha ka ngonang se bu hadau China tamnang wok su bu ba ngawlan ma Russia sokali lan e wa UK hadau United Kingdom hayang Ukraine ni se yang Russia mango bu len ye bu ka da ja da 3 million ki phayang ge si yang ge tawa hang ne se wan da Russia jeng tau hoklen ya pai bu Ukraine ma halak sung na se ye che ga ma UK United Kingdom ma gi halak sung na se imana gi ye pa da 3 million phayang ge si yang ge yang boy hadau mai hadau iman jeng len bu tai mi ka doctor man dai ba Russia sokali lan intelligence lan na alang bulan hadau tekyang gi hadau sengyang in the set na meng yang gi se bu hadau China tamna
ni chipu ba ngawlan ma Delhi ma anu India ka mang ma sokali jengmut adau sokali property adau yit lepu jama minister lan ngo bonok prime minister ngo bonok adau ki uda security anyai phayanga yonga pawa angnang sepu adau China tamnang chipu ba ngawlan ma western country lan claim na mengwa Russia hayanga China ni sayanga wang ma hoklak tamata adau space war sibu adau wang ma iman hoklak jingna sa feel langbu hagi pusin mai langyang ngonang sa western country lan yong mayanga claim na mengbu adau China tamnang tu sibu ba ngawlan ma November tarik panmacha hatni ni tani Donald Trump me bua adau India da tariff lagayang wa 50% koma tayangi se yangi adau lewan da India woi balan no USA woi balan chinga mong se bungirang Donald Trump hangna kom tai bu si wanda Donald Trump me bua India Russia ma bu man nga sakwa 50% le koma tai bu chingna se shui tai bu chingna se hakia tariff lagayang bu 50% hakia kom tayangi se bu hadau China tamnang tia bu ngau halan